Nongshong Shnong jong ke blok tu ke badon hakap pot jong ke Meghalaya bat Assam ke lapan pawi ke jing Halor ke jing bomdon ki Skul ki Paka ha ki Shnong jongki. Bon lagi kena Skul ke lai no Skul shiteng por namar ke jing bomdon ki Skul ki Paka. La pelong ia ke jing lang pait ba hinin ke sngi do MLA ke Mauhati constituency ubat Charles Marngar ha ke Shnong la per ban Pynsngew ia ke mat. Lawan bayin shimbenta da kinong elam Shnong ki samla kinong hikai bat ki kimigi kpa kini ke jing elang kapen pau ia ke jing bomdon ki Skul ki Baha ha ke tei ke than bat ke jing don kam mi ki Skul ki Paka jong ke sarkar jela ngila Pynsngew ki jing sekat department ngila Pynsngew ngala ai lu ke memorandum shau education minister but aduk mentang yang ngam ya ke respon nak kalian ke government balong mentah baru kini Skul kimpat dan Skul building kini ke badan home laper mentaru kadai ke ying dor bar bat pelong Skul hangi ke baru ahi kisni kisnri ki Shnong kimpat dan Skul building infrastructure kimpat dan kena keleng jonga mentang sngi ngila sim ya karai ba lakum no kat balak nang yakun sitam ban penyo marmar iwe Skul building nakam tagi ini kintu kliki Shnong UMLA ke Nongpok constituency ubak Middle Bonds ia mulai kendu